Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru yanone ku itariki 24 z'ukwezi kwa 2026. Imirenge sako yose yamaze guhurizwa ku rwego rw'uturere. Naho ku Kamonyi polisi yasabye abamotari kujya basaka imizigo y'abagenzi ihirindwa amagendo. Uburundi bwafunguye umupaka uhuzaga na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwari bwarafunze ubwo M23 yafataga Uvira. General Makenga yigiriye ku rugamba muri Rubaya. Naho leta ya Kongo yo yasabye Afrika y'Epfo kuyifasha kubaka igisirikare cyayo FARDC. Umugandekazi wakoraga akazi ko mu rugo muri Syria ashobora kunyongwa. Leta ya Sudani yo yanenze Uganda kubera kwakira umukuru w'umutwe wa RSF utavuga rumwe n'ubutegetsi. Chad yafunze umupaka wayo na Sudan. Greenland yo yateye twatsi Trump ushaka kuyimfashanyo y'ubwato. Abaturage b'i New York bo babujijwe kuva mu ngo zabo. Muri aya makuru turareba impamvu. Kuva wavuka kugera uvuye kuri iyi si ushobora gusanga nta na rimwe uzigera usohoka hanze ngo ujye mu bantu utambaye. Imyenda yawe nicyo gikoresho mutajya mutandukana na rimwe. Irasa naho ari kimwe mu bikugize. None kubera icyo yigurira aho ubonye hose. Abantu baha agaciro imyambaro bagurira imyambaro yabo muri Choice Fashion. Iri duka ry'imyenda niryo ryavumbuye ibyo kwambara ukaberwa kandi udahenzwe. Amakostume meza ava muri Turukiye, inkweto nziza wambara muri office ziri mu moko atandukanye, amapantaro y'abagabo meza harimo jeans, cotton ndetse na matisi, amakoti yo kwifubika, imyambaro n'inkweto bya sport, amashati meza yo muri office na casual, imyambaro y'abadamu, inkweto, amasakoshi, amavalize meza, imikandara, cravate, t-shirt nziza n'ibindi byinshi cyane. Choice Fashion iherereye i Remera ku Gisimenti ukiva muri rompo yo kwa Rando werekeza kuri Stade Amahoro. Ni mu nyubako yitwa Ikaze House. Hari icyapa kinini kituranga, winjira muri iyo nyubako ukamanuka escalier ugahita ubona Choice Fashion imbere yawe. Hamagara 07 88 61 0692 cyangwa 07 88 24 9054. Choice Fashion, igisobanuro cyo kwambara ukaberwa. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye ku mirenge sako yose yamaze guhurizwa ku rwego rw'uturere. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubudahungabana bw'urwego rw'imari Bernard Nsengiyumva yatangaje ko imirenge sako yose yamaze guhurizwa ku rwego rw'uturere, hakaba kurikiyeho gahunda yo kubaka ikoranabuhanga rizajya rifasha abanyamuryango b'iyi mirenge. Nsengiyumva yasobanuye ko kuri ubu hari sako z'uturere 30 nyuma yo ko imirenge sako yose ihujwe, kandi igikurikira ngo no gufasha abanyamuryango koroherezwa no kubona serivisi.
Yashimangiye kandi ko kuri ubu ari gushyirwa imbaraga mu kubaka ikoranabuhanga rizajya rifasha abanyamuryango ba za sako kubona serivisi mu buryo bwihuse. Ati kuri ubu abanyamuryango bamaze kwemererwa gukoresha telefone babitsa cyangwa babikuza. Ni igikorwa twakwishimira ko uyu munsi ntabwo ari ngombwa ko umunyamuryango ajya kuri sako kubitsa cyangwa kubikuza, ubu yabikora akoresheje telefone. Ni igikorwa rero kiri kugenda gikorwa. Ubu dufite sako z'uturere zimaze kujya muri iryo koranabuhanga zimaze kuba 14 mu gihugu hose. Ni igikorwa kizakomeza nk'uko byemejwe mu mushyikirano ko kigomba kurangira bitarenze mu kwa gatandatu uyu mwaka. Imyanzuro 12 yashyizwe hanze ku itariki ya 17 z'uku kwezi yafatiwe mu nama y'igihugu mushyikirano irimo ijyanye no kurushaho kunoza ingamba zo kuzamura ireme ry'uburezi, kunoza by'umwihariko imyigishirize y'indimi cyane cyane Icyongereza, gusobanurira abaturage serivisi bagenewe aho bazibona ndetse n'ibindi. Muri iyo myanzuro kandi harimo no kwihutisha ibikorwa byo guhuza sako ku rwego rw'uturere no ku rwego rw'igihugu. Polisi y'u Rwanda igiye gufunga umugore wagaragaye akubita inshyi z'amatwi umugabo we. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, Chief Inspector of Police Weraris Gahonzire, yatangaje ko polisi yamaze kumenya aho umugore wagaragaye mu mashusho akubita umugabo w'inshyi aherereye, akaba agiye gukurikiranwa. N'amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'iki cyumweru, aho uyu mugore wari uhetse umwana yabazaga umugabo we impamvu atagiye ku kazi. Urushyi ati wagiye ku kazi cyangwa ntabwo wagiyeyo, bigakurikirwa n'urundi rushyi ati biro bampamagara ngende inyoko. Uyu mugabo wagaragaraga nk'ufite ubwitonzi no kwirinda gusubiza umugore we yavuze ko ari ikosa rimwe. Uyu mugore wabonaga afite umujinya w'umuranduranzuzi yarakikijwe n'abantu bamushungereye barimo n'abashinzwe irondo ry'umwuga ntawe ugira icyo akora. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, Chief Inspector of Police Gahonzire Weraris, yatangaje ko uyu mugore bamaze kumenya aho aherereye kandi ko agiye gukurikiranwa. Atugasanga umugore arakubita umugabo, turamufata, twamaze kumenya aho aherereye naho byabereye. Bira byose bituruka ku businzi. Abakoresha imbuga nkoranyambaga banenze imyitwarire y'ura mugore, bananenga abanyerondo. Byagaragaye ko umugabo yahohoterwaga bamureba, bavuga ko ihohoterwa rikorerwa umugabo naryo rikwiye gukurikirana. Tukivuga kuri polisi y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi ho yasabye abamotari kujya basaka imizigo y'abagenzi ihirindwa amagendo. Polisi ikorera mu karere ka Kamonyi yasabye abatwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari kujya bagira amakenga ku mizigo batwaye, kuko iyo batwara haba harimo n'ibintu bitemewe n'amategeko birimo ibiyobyabwenge n'inzoga zitemewe n'amategeko. Polisi yashimangiye ko uzafatwa atwaye ibintu bitemewe ashobora kwamburwa moto ndetse agahanwa nk'uwabitunze cyangwa wabikwirakwizaga. Byagarutsweho mu bukangurambaga bwa polisi y'u Rwanda bwagerayo amahoro bugamije kurinda abatwara ibinyabiziga n'abakoresha umuhanda impanuka no kwirinda ko hari abamotari bafatirwa mu byaha birimo no gutunda no gukwirakwiza ibiyobyabwenge bitemewe n'inzoga. By'umwihariko polisi ivuga ko mu mihanda ya Ngamba na Rukoma hari abifashisha uwo muhanda bifashisha abamotari mu gutwara ibyo bintu bitemewe babigeza ku babigura, bityo ko buri mumotari akwiye kubanza kumenya neza ibyo atwaye n'uwabimuhaye. Nubwo basabwa ibyo, ariko abamotari baganiriye n'ikinyamakuru Imvaho Nshya bagaragaje ko ibyo basabwa bitoroshye, kuko nta bubasha bafite bwo gusaka imizigo cyangwa igikapu cy'umugenzi mbere yo kumutwara, ngo basanga hakwiye izindi ngamba zaborohereza mu kazi kabo. Rugira Teresifore, umumotari ukorera mu karere ka Kamonyi, yavuze ko gusabwa gusaka imizigo y'abagenzi ari inshingano zirengeje ububasha bwabo. Ati umumotari ntabwo ashinzwe umutekano, nta burenganzira mfite bwo gusaka umugenzi, none namubwira nte ngo fungura igikapu ndebemo? Ashobora kuvuga ko nshaka no kumwiba. Byibuze bakwiye kubanza kubwira abaturage ko twemerewe kubasaka cyangwa bakaduha ibyangombwa bibitwemerera. Nkundimana Felicien nawe yemeza ko izi ngamba zishobora kubaviramo kubura abakiriya. Senior Superintendent of Police Furaha Fulgence, umuyobozi wa polisi mu karere ka Kamonyi, yavuze ko nubwo gusaka imizigo y'abagenzi bigoye, abamotari bagomba kugaragaza ubushake n'uruhare rwabo mu kurwanya ibyaha bikorwa hifashishijwe moto. Yavuze ko no ku ruhande rwa polisi hazajya hakoreshwa ubushishozi mu gusuzuma ibibazo nk'ibi. Ati niba umuntu aguhaye umuzigo w'igikapu, ufite uburenganzira bwo kumubaza ikirimo. Uwawuguhaye agomba kukubwira ibirimo n'ugiye kubishyikiriza. Iyo tuguhagaritse tukagusangana urugero nk'urumogi, tubanza kukubaza uwabiguhaye. Niba utari ubizi, iperereza rirakorwa. Ariko nko ku nzoga zitemewe n'amategeko nabyo hari ibimenyetso bigaragara. Ubuse nabyo ni ibintu bigoye kuzimenya. Turabasaba kuba maso. Ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda buvuga ko bukomeje ubukangurambaga mu gihe hakunze kumvikana abamotari bafatwa batwaye ibiyobyabwenge, inzoga zitujuje ubuziranenge n'ibindi bitemewe. By'umwihariko mu mihanda yo mu mirenge ya Ngamba na Rukoma hakunze kugaragara abamotari batwaye amajerekani y'inzoga zitemewe n'amategeko batabanje kwitwararika, kandi iyi mirenge ikunze kuvugwamo ibibazo by'umutekano muke ahanini biterwa n'ubusinzi bw'insoresore zihakorera ibikorwa bihungabanya ituze ry'abaturage. Polisi irasaba abamotari kujya bamenya neza abo batwara n'ibyo batwaye, bakirinda kuba inzira yo gukwirakwiza ibiyobyabwenge n'inzoga zitemewe, kuko bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye zirimo kwamburwa moto no gukurikiranwa n'amategeko, kuko uzajya afatwa azajya ahanwa nka nyiri ibyo atwaye. Mu yandi makuru, i Nyamasheke babiri bafatanywe udupfunyika 122 tw'urumogi mu mudugudu wa Nyenyeri mu kagari ka Kibogora k'umurenge wa Kanjongo y'akarere ka Nyamasheke. Haravugwa abagabo babiri batawe muri yombi, barimo niyo nkuru Elize y'imyaka 35 uvugwaho n'abaturage gucuruza no kuranguza urumogi, wafatanywe udupfunyika 111, na Ngirabakunzi Fred y'imyaka 44 wafatanywe udupfunyika 11 yaramaze kumurangurira. Umwe mu batanze amakuru yatumye aba bombi bafatwa yabwiye Imvaho Nshya ko bari bafite amakuru ahagije yuko niyo nkuru Elize acuruza kanaranguza urumogi,
biturutse mu buhamya bwatangwaga rwihishwa na bamwe mu basore barumugurira banavugaga ko hari n'abagabo baruranguza bakarucuruza mu bandi cyane cyane mu rubyiruko. Ati habayeho kumucungira hafi no guhanahana amakuru n'inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'umurenge n'ubw'akagari bituma atabwa muri yombi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanjongo Kimana Kanyogote Juvenal yavuze ko aba bombi bafashwe ku makuru yatanzwe n'umuturage ashimira cyane. Kuri ubu bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Ribo ya Kanjongo. Yongeyeho ko abaturage bagirwa inama yo kwirinda no kwamagana ikwirakwizwa ry'urumogi n'ibindi biyobyabwenge kubera ingaruka mbi zabyo, ababikwirakwiza nabo bongera kwihanangirizwa. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane. Kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Jenerali Makenga yigiriye ku rugambi Rubaya. Nyuma ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'abafatanyije biyemeje gufata bidatinze ikirombe cya Rubaya imasisi muri Kivu ya ruguru, umuyobozi w'igisirikare cya M23 Jenerali Sultan Makenga yiyemeje kwigirayo kurinda ko gace kambere gakungahaye kuri korota nyinshi. Iyi Rubaya imaze umwaka urenga iri mu maboko ya M23, ikayicukurwamo amabuye y'agaciro angana na 15% bya korota yose icukurwa ku isi. Kuba Rubaya iri mu maboko ya M23 ntabwo byabuje Perezida Tshisekedi wa Kongo gutanga icyo kirombe kuri Leta z'Ubumwe za Amerika nka kimwe mu bigize amasezerano y'ibihugu byombi byagiranye, ariko Kongo nayo ikaba yarasabye ko Amerika yayifasha kwisubiza aka gace. Kugeza uburetse kuba Amerika yaramaze kugirana amasezerano na Kongo mu bijyanye n'umutekano, mu burasirazuba bwa Kongo hari abasirikare b'Abanyamerika bitwa Blackwater bakorera mu mutwe wigenga uwitwa Eric Prince. Umugaba w'ingabo za M23 Jenerali Sultan Makenga hamwe n'abandi bayobozi bamwe bo muri uwo mutwe baravuga ko bigiriye Rubaya kurwana n'uruhurirane rw'ingabo zirimo gufasha FARDC kugira ngo yisubize uduce M23 yari yarafashe, ndetse muri iki cyumweru kirangiye arenshi FARDC imaze kugera. Ku rubuga X, AFC M23 yanditse igira iti: nyuma y'urugamba rukomeye rwabereye mu bice biri kure y'ibirombe, abagaba bakuru ba AFC M23 bageze Rubaya bayobowe na Jenerali Sultan Makenga hamwe na Brigadier General Gacheri ndetse na Colonel Gakufe Jafeti. Abaturage baho baravuga ko kuhagera kw'aba bayobozi birimo kuba icyizere cy'uko bari amahoro. Ku mbuga nkoranyambaga za bamwe mu bari kuvuga kuri iyi ntambara baravuga ko igisirikare cya Kongo gifatanyije n'icy'u Burundi, abarwanyi ba Wazalendo n'abacancuro ba Blackwater barimo kurwana inkundura kugira ngo bagere ku kirombe cya Rubaya. Uburundi rero bwafunguye umupaka wabwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, Leta y'u Burundi yafunguye umupaka wa Gatumba uhuza iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'amezi arenga 2 ufunzwe.
Abantu ba mbere bamaze kubona ibyemezo bemerera kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatanzwe n'urwego rw'u Burundi rushinzwe abinjira n'abasohoka bakomeza urugendo mu mujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi yafunze imipaka ya Gatumba na Vugizo mu ntangiriro z'ukwa 12 k'umwaka ushize. Ubwihuriro AFC M23 rirwanya leta ya Kongo ryafataga uyu mujyi wa Uvira. Yasobanuraga ko imipaka ibaye ikomeje gukora, umutekano w'u Burundi wajya mu kaga. Umuyobozi wa serivisi z'abinjira n'abasohoka muri Kavimvira nyuma y'ibiganiro yagiranye n'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Burundi Maurice Mbonima yibukije ko ibisabwa bisanzwe mu byerekeye abinjira n'abasohoka bigomba kubahirizwa nk'uko bisanzwe. Yavuze kandi ko umupaka uzajya ufungurwa buri munsi kuva 2 z'igitondo kugeza 11 z'umugoroba. Itangazo ry'urwego rw'abinjira n'abasohoka kandi rivuga ko abari mu Burundi bashobora kwambuka umupaka uyu munsi batuje kandi nta nkomyi. Uburundi bwari bwarafunze uyu mupaka ku itariki 10 z'ukwa 12 nyuma y'ifatwa rya Uvira. Kongera kufungura byihuse byari byatangajwe n'umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi ubwo yari mu mujyi wa Uvira. Tariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere gushize, Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yari yabwiye abanyamakuru ko hafi y'umupaka hakiri abafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo, bityo ko imipaka ya Gatumba na Vugizo izakomeza gufungwa. Icyemezo cyo gufungura uyu mupaka wa Gatumba gifashwe nyuma y'ibiganiro byahuje abayobozi bo mu Burundi n'abo muri Kongo. Uwavugizo wo wakomeje gufungwa kubera ko ibice biri hafi yawo bigenzurwa na M23. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo irifuza ko Afrika y'Epfo yayifasha kubaka igisirikare cyayo FARDC. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwifuza ko Afrika y'Epfo yabufasha kubaka igisirikare cyabwo FARDC binyuze mu kwigiha imyitozo n'ibikoresho hashingiwe ku masezerano asa n'asinyiwe Pretoria mu 2004. Iki cyifuzo cyatanzwe nyuma y'aho Afrika y'Epfo ikuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zayo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo wo kurwanya ihuriro AFC M23, ikanateguza ko ingabo zayo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye zigiye gutaha. Ibiro bya Perezida wa Afrika y'Epfo byasobanuye ko icyemezo cyo gukura ingabo muri MONUSCO kigamije guhuza ubushobozi bwazo kugira ngo bukoreshwe mu bindi bikorwa. Minisitiri w'ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mwandi ya Vita yagiriye uruzinduko Pretoria muri Afrika y'Epfo. Aganira na mugenzi w'iki gihugu Angi Motsekega kukongera imbaraga ubufatanye mu rwego rwa gisirikare. Minisiteri y'ingabo muri Kongo yagize iti mu kiganiro cyabereye mu muheza abayobozi bombi baganiriye ku nzego zitandukanye z'ubufatanye mu rwego rwa gisirikare n'urwihariye hagati y'ibihugu bibiri. Ingingo yo gusubiramo aya masezerano y'igisirikare yasinywe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Afrika y'Epfo mu 2004 yari kuri gahunda. Impande zombi zumvikanye gushyiraho itsinda ry'impuguke zizaganira ku bufatanye bushoboka hashingiwe ku byari bikubiye mu masezerano ya 2004, hanyuma zifata umwanzuro ushoboka, bityo hasinywe andi masezerano. Amasezerano ya Pretoria yasinywe mu kwezi kwa gatandatu mu 2004 nyuma y'igihe gito Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuye mu ntambara z'urudaca. Cyari igihe cyo kubaka amahoro, umutekano n'ubukungu kuri iki gihugu gikungahaye ku mutungo kamere cyane cyane amabuye y'agaciro. Leta ya Sudani y'Epfo yamaganye Uganda ku kuba yarakiriye umukuru w'umutwe w'ingabo zitwara gisirikare wa Rapid Support Forces, ivuga ko ibyo Uganda yakoze ari igisebo ku nyoko muntu. Minisiteri y'Abanyamahanga ya Sudani yatangaje ko Uganda yirengagije amategeko mpuzamahanga maze yakira komanda wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo uzwi ku izina rya Immediate, aho abarwanyi be bashinjwa gukora ubwicanyi ndengakamere mu ntambara ikomeje kubera muri Sudani. Mu cyumweru gishize umuryango w'abibumbye washinje uyu mutwe gukora ibikorwa bifite ibimenyetso bya jenoside. Ntacyo RSF yatangaje kuri ibyo bishya yashinjwe n'umuryango w'abibumbye, ariko mu gihe cyashize yahakanye ibyo birego. Kwa gatanu Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko yahuriye na Dagalo iwe mu rugo mu mujyi wa Entebbe. Museveni washyizweho n'umuryango umwe bwa Afrika kugira ngo umuhuza hagati y'ingabo za Sudani na RSF yavuze ko ibyo yakoze bishimangira igisubizo cya politike gishingiye ku mahoro. Mu itangazo ryayo, Minisiteri y'Abanyamahanga ya Sudani yagize iti Leta ya Sudani yamaganye mu buryo bukomeye cyane kuba Uganda yarakiriye umukuru w'inyeshyamba Mohamed Hamdan Dagalo, komanda w'umutwe w'iterabwoba. Iryo tangazo ryamaganye inama yabereye hagati ya Dagalo na Perezida wa Uganda rivuga ko ari igikorwa kitari cyarigize kibaho cy'igisebo ku nyoko muntu yose mbere yuko kiba igisebo ku baturage ba Sudani. Sudani yavuze ko yumva neza ko Uganda ifite uburenganzira bwo kwakira uwo ari we wese ku butaka bwayo, ariko yishinja ko kwakira Dagalo bigaragaza kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Leta ya Uganda nta kiratangaza kuri ibyo birego. Perezida Museveni mu itangazo yasohoye mbere yavuze ko muri make ibyaganiriwe hagati ye na Dagalo ari ibisanzwe, anashimangira ko ibiganiro ari umuti wa politike w'amahoro kandi ko aribyo byonyine byatanga umutekano urambye muri Sudani no mu karere. Sudani iracyari mu ntambara imaze hafi imyaka 3 hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa RSF. Iyi ntambara imaze guhitana abantu babarirwa mu bihumbi magana, abarenga miliyoni 13 bo bavuye mu byabo kandi yateye inzara mu bice byinshi by'igihugu. Impande zombi ni ukuvuga RSF n'ingabo za Sudani zashinjwe gukora ibyaha ndengakamere. Mu cyumweru gishize itsinda ry'umuryango w'abibumbye ryatangaje ko ibimenyetso by'ubwicanyi ndengakamere bwakozwe mu gihe RSF yagotaga umujyi wa El Fasher biganisha ku kuba harabaye jenoside. Mu gihe cyose iyi ntambara imaze, leta ya Sudani yakomeje kunenga ibihugu byo mu karere byakira abakuru ba RSF. Mu mwaka ushize Sudani yahagaritse ibicuruzwa byose byatumizwaga muri Kenya nyuma y'uko RSF ikoreye inama mu murwa mukuru Nairobi. Kenya yavuze ko kwakira iyo nama byari bigamije gushaka inzira yo guhagarika intambara nta zindi nyungu zihishe inyuma, ariko intambara nta kimenyetso igaragaza cyo guhagarara. Kuwa gatandatu RSF yatangaje ko yigaruriye umujyi wa Altina muri Darfur y'Amajyaruguru nyuma y'uko imirwano ikomeye yari maze iminsi. RSF yanashyize ahagaragara video igaragaza abarwanyi bayo bishimira intsinzi bahagaze munsi y'icyapa kiriho izina ry'uwo mujyi.
Tukiri muri Uganda, umugandekazi wakoraga mu rugo muri Syria ashobora kunyongwa. Leta ya Uganda iri ku gitutu cyo kugira ikikora mu rubanza rw'umukozi wo mu rugo ugiye guhanishwa igihano cy'urupfu muri Syria. Igitangazamakuru MMI News cyasubiyemo amagambo y'umuryango uharanira uburenganzira bw'abakozi babimukira muri Uganda, Migrant Workers Voice, usaba abategetsi b'i Kampala kuvugana na bagenzi babo muri Syria kugira ngo bahagarike iyicwa rya Vicky Ajoka riteganyijwe kuba mu mpera z'iki cyumweru. Ajoke yahamijwe icyaha cyo kwica umukoresha we Huda Shalawi, umukinnyi wa filime uzwi cyane muri Syria. Biteganyijwe ko azahabwa igihano cyo kunyongwa ku itariki ya 28 z'uku kwa kabiri. Yishe umukoresha we mu kwezi gushize mu murwa mukuru wa Syria, Damascus. Amakuru avuga ko Ajoke yakubise umukoresha we ikintu kiremereye nyuma yo gutongana maze kiramukomeretsa bikomeye. Bivugwa ko Vicky Ajos yahise ahunga ariko nyuma za gutabwa muri yombi. Video yashyizwe ku rubuga rwa YouTube rw'ikinyamakuru New Vision cyo muri Uganda iragaragaza Ajoke mu cyumba kikijwe n'abantu bakekwa ko bari abategetsi bo muri Syria, yerekana uburyo yishe umukoresha we mbere yo kurira no gusaba imbabazi. Leta ya Uganda nta kiratangaza ku gihano cyo kunyonga uyu muturage wayo. Chad yo yafunze umupaka wayo na Sudani kugeza igihe kitazwi. Mu itangazo yasohoye, leta ya Sudani yavuze ko iki cyemezo cyo gufunga umupaka kugeza hatanzwe andi mabwiriza cyafashwe mu rwego rwo guhagarika ibitero byagiye byisubiramo by'imitwe yitwaje intwaro yo muri Sudani yinjira ku butaka bwayo. Iri tangazo ryasohotse nyuma y'imirwano ikomeye yadutse mu mujyi wa Altina ku mupaka wa Sudani na Chad. Imirwano yabaye hagati y'umutwe witwara gisirikare Rapid Support Forces n'abarwanyi bo muri ako gace bakorana n'ingabo za leta ya Sudani. Nubwo Chad yavuze ko yahagaritse urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abantu ku mupaka wayo na Sudani, yavuze ko ibi bitareba abakora ibikorwa by'ubutabazi. Chad ni inzira y'ingenzi yinjirwamo n'abakozi b'imiryango itanga ubutabazi n'imodoka zitwara imfashanyo zigana mu gihugu cy'abaturanyi cya Sudani cyugarijwe n'intambara. Ariko imirwano yagiye inarenga umupaka kenshi ikinjira ku butaka bwa Chad. Mu itangazo, Minisitiri w'itumanaho wa Chad yavuze ko bashaka gukumira ibyago by'uko intambara yo muri Sudani yakwira no mu bindi bice, kandi ko iki cyemezo ari ngombwa mu kurinda abanyesudani amwe n'impunzi bakiriye. Ibitangazamakuru byo muri Sudani byatangaje ko ku wa gatandatu abarwanyi ba RSF bagabye igitero ku kigo cya gisirikare cyo muri Chad kiri ku mupaka wayo n'umujyi wa Altine, ariko leta ya Chad nta kiratangaza ku mugaragaro kuri ayo makuru. Perezida Emmanuel Macron we yasabye Donald Trump gukuraho ibihano yafatiye abayobozi b'i Burayi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye mugenzi we uyobora Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump gukuraho ibihano yafatiye abayobozi batandukanye b'i Burayi, barimo uwahoze ari komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Thierry Breton n'umucamanza Nicolas Guillou w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Breton w'Umufaransa ni umwe mu bayobozi batanu umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko igihugu cye kitazongera guha visa bitewe n'uruhare rwabo mu gushyiraho amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi akumira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ibibangamira inyungu za Amerika. Umucamanza Guillou nawe w'Umufaransa yashyiriweho ibihano na Amerika kubera gusohora impapuro zo guta muri yombi Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu n'uwahoze ari Minisitiri w'Ingabo Yoav Gallant ku byaha by'intambara yo muri Gaza. Trump rero yandikiye ibaruwa Macron imusaba ko yakuraho cyangwa agahindura ibihano yafatiye aba bayobozi, nk'uko iyi nkuru ya La Tribune Dimanche ibigaragaza. Muri iyi baruwa Macron yagize ati: ibihano mwashyiriyeho Thierry Breton ntabwo biciye mu mucyo kubera ko byerekana ko ibihugu by'i Burayi bidafite imbaraga zo kwishyiraho amategeko yabyo, kandi icyo nakongeraho nuko iyo myanzuro yafashwe hadashingiwe ku makuru y'ukuri. Yakomeje avuga ko amategeko n'amabwiriza y'i Burayi atorerwa kuri uwo mugabane ndetse ko anyura mu mucyo kandi ko atibasira abandi nk'uko Amerika yabikoze ishyiriraho abo bayobozi ibihano. Macron yagaragaje ko ibihano byafatiwe umucamanza Nicolas Guillou byangiza uburenganzira bw'inkiko bw'uko zikwiriye gufata imyanzuro nta gitutu cya politike zishyizweho. Dukomereze kuri Greenland yateye twatsi Trump ushaka kuyiha imfashanyo y'ubwato. Ubuyobozi bw'ikirwa cya Greenland bwanze icyifuzo cya Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump wavuze ko agiye koherezayo ubwato bwifashishwa nk'ivuriro mu rwego rwo gufasha abarwayi kwitabwaho uko bikwiye. Minisitiri w'Intebe wa Greenland Jens Frederiksen abinyujije ku rubuga rwa Facebook yavuze ko bamenye icyifuzo cya Perezida Trump cyo kohereza ubwato bwifashishwa nk'ivuriro, ariko ko leta isanzwe ifite gahunda rusange yo kuvura abaturage ku buntu kandi ko ari byo bahisemo. Yongeyeho ko kuganira hagati impande zombi aribyo byagira umumaro kurusha gushyira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Donald Trump yashyize ubutumwa ku rubuga rwe Truth Social avuga ko bagiye kohereza ikirwa cya Greenland ubwo bwato mu rwego rwo gukomeza gufasha abarwayi. Trump yavuze ko bari gukorana bya hafi n'intumwa yihariye ya Amerika muri Greenland akaba guverineri wa leta ya Louisiana Jeff Landry kugira ngo ubwo bwato bugere muri Greenland kandi buzatanga ubufasha ku baturage benshi barwaye batitabwaho uko bikwiye. Umwami wa Denmark igenzura iki kirwa Frederik X aherutse gusura Greenland mu cyumweru gishize mu ruzinduko rugamije gushimangira ubumwe mu gihe Trump akomeje gukaza umurego ashaka kwigarurira icyo kirwa. Greenland n'Uburayi ariko bamaganye icyifuzo cye bashimangira ko Greenland ari igihugu gifite ubusugire bwacyo butagomba kuvogerwa. Nabibabwiye mu gutangira aya makuru ko abaturage b'i New York bo babujijwe kuva mu ngo. Meya w'umujyi wa New York muri Leta z'Ubumwe za Amerika Zohra Mamdani yategetse abatuye uyu mujyi kutava mu ngo zabo uretse gusa igihe bafite gahunda zihutirwa mu kwirinda ingaruka bashobora kugirwaho n'urubura rwinshi rwaguye.
ni icyemezo gikubiye mu itangazo umujyi wa New York washyize hanze ku cyumweru. Meya Zohran Mamdani yavuze ko ibiraro n'imihanda migari bigomba gufungwa. Ati umujyi wa New York ntabwo wigeze uhura n'imvura n'urubura biri ku rwego nk'uru mu myaka 10 ishize. Turasaba abatuye New York bose kwirinda ingendo zitari ngombwa. Icyemezo cyo kuguma mu rugo ntabwo kireba abakozi bakora imirimo ya ngombwa cyangwa abandi bashobora gukora ingendo kubera impamvu zihutirwa. Ubuyobozi bwa New York butangaje icyemezo mu gihe leta nyinshi zo muri Amerika zikomeje kwibasirwa n'urubura rudasanzwe. Biteganyijwe ko uru rubura n'umuyaga ukomeye bishobora gutera ibura ry'umuriro hirya no hino mu gihugu. Dusoreza aya makuru kuri Kim Jong Un wongeye gutorerwa kuyobora ishyaka riri ku butegetsi muri Korea ya Ruguru. Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un yongeye gutorerwa kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka ry'abakozi Labour Party muri iki gihugu, ari naryo abarizwamo. Yatowe binyuze mu nteko rusange y'iri shyaka. Mu ijambo yavuze ubwo yatangizaga iyi nama y'ishyaka, Perezida Kim Jong Un yashimangiye ko azaharanira kuzamura imibereho y'abaturage. Ati uyu munsi ishyaka ryacu rihanganye n'ikibazo gikomeye cyo kubaka ubukungu no kuzamura imibereho y'abaturage vuba bishoboka. Kim Jong Un yatangiye gutegeka Korea ya Ruguru mu kwa 12 kwa 2011 nyuma y'urupfu rwa se Kim Jong Il. Bivugwa ko uyu mugabo azasimburwa ku butegetsi n'umukobwa we Kim Jong-un. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru ya Kim Jong Un niyo dusoreje igando y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki 23 z'ukwa kabiri kwa 2026. Ni Jean de Dieu Kanijabo ndabashimiye ko mwana mudukurikiye, ndabarekeye komeza korindi biganiro bikuru rubuga mugira amahoro. Inkuru nziza bantu mutu y'igahanga Inyamata Ingoma mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende kuko Auto Korea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya Inyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'ama-assurance i Kigali kuko iri shami ryacu rikorana n'ama-assurance yose, kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Kubatunze imodoka zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi, babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama zagufasha kubungabunga neza imodoka yawe, yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe, bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano Nyamata haruguru y'akarere, uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palace Hotel, cyangwa muduhamagare kuri 07 86 20 60 54.